Sen bana hundutı şivut, sen bana televizor harıkşat. Ze, igetla zonnaşı ungırs şulda. Vesik telda. Ne zasam nega hanım balada vayna. Ne hun jirkıya bayın yumşun gila. Ali türe şivut ne sakolarat. Tutup bağvayga. Tutup bağvayta elçilha jirkıya bayna gısıga. Yurtta nega hun jirsi yaman yumşun gila. Oy. Sen bana otur baba. Sen bana. Yamır dike. Yamır kulekte esin ordu girisi geçip. Yaşa varsa hokti. Hoka. Uga tanıt mutlugut. Benim ne hinnamda maneta elsiz girisi geçip güzel. Tutup bağımne tam jolğun igel kundute. Игэл юхондра манай редактор Жанна Чемитовна Ершугэшда. Жанна Чемитовна. Баба хэнз хужвэну гот. Да би ясхам битта ерта өрөхөгөтнө шивутнэ тэр хаамралт юмда яваад хүнс ирхэ бол чадлаа тэгээд танаа орж ирэх юм гэж оройдо ухааса яндам нишараа гэвэл да. Хэтэмнэ ханва. Долмади хэтэмнэ намайга хаяатла тэр түнхнөр ээлшлэнхэ юу гэдэг юмда хонин хормогоос болдог юмгүй аля тэр амардаг юмгүй юута юу бүүмүүд дадаа ирэхэд нь мөдөөсөлж да. Үгүй ятара тамнайна зуна халуунда хаяса үгүй болсоо гэшипте ердөө бүдрээд олж ятаал диггүй юу. Амралтын өдөрнөттэй зуна бихда Монгол хайхан орноор эйлшила ява тэгээд тэнд Монголы баха олон хүүгөттэй хүүтэй таньсан байна вэ? Ихэл хоним байгаа. Энэ зуна чихдэ бүхий Монгол өвөр Монгол тэр тэсгэн сагнаан гэдэг ямар гоёхон дуунууд яа дуула сагнаа гэж чихд нэмэн Жанна Чемитовна намна энэ зуна халуунда Монгол осоо хэрүүнд тэр тал дайдарла хонин хормоос голоос яваа мэна шаханжа. Тэгдэн би Монголдомна тийм хэрүүнч биш. Их халуун гэдэг хөө. Тэгээд Монголы ганц хүүтэй таньсааг биш үү? Амьттай тэнд таньсаав. Монголы азаргнууд, тэмэнүүд, гүүнүүд, тарбонууд гэхээхлэрлээ. Тэгээд игээл хонин уулзалгам миний архан гэдэг болоо гэж ханнавэ. Тэр их үзэсгэлэн хайхан байгаалтай тэр хангай гоё имэл газартал нэг юм яман хүрэг ява. Тэдэнэр таньсаав. Тэр амжиг үү? Амдэ зэрлэг. Зэрлэг яман. Зэрлэг яман. Тэр зэрлэг яманд я өдөрөдөг. Шигхэгдэн нэг масгаан ихэл сэбэрхэн гоёхан тийм нэг ямантай хөөрөлдөв тийм. Тэр яман намда өрөнгөө хоббиза янтха хөржвэ уго хайшингэ түрөө өрөнгөө ишгэн байхда хайшингэд их болоогоо өрөнгөө ижитхэ өрөнгөө багш тэхэд тохэ хөр би их уярж тэр ишгэнэ ямааны хөрхэ их шаанадла уйрадла за түгэ түдү бавада ирж хөрхөв хубаасах гэж бодсон байна би тэгээд тантай ирвэгэж би зачет тэрнийшний тэр ганц би ушигээ цаганж байхаа ус тэр энэ телевизор харж байхын өчүүднэ Хоголтой шаганаха тийм. Зачи яах? Ийм гоёа зэрлэг ямааны түүхэж хүнээ арга байдал шинж өрөх хөвгөд шинж ийм хонин туус байгаад тийм юм шаганахал да хархамнайгу. Харха тэрэмнэ үншин ишгэнэ туус гэж нэр. Холын хола болгон хангайын узысылың аяқын нютакта хохы тенгриде шутын хупшин олды тушыжа арюн тоңголып ohar ондылжа севыр ағарты ирхылың херин яман хурык инк амғылың аметырың байғағың
ертөнцийн ишгний тоог Яман хүргээ то олшорон одон шүгэ нэг хөөрхөн гişихэн ишихэн төрвэ. Таярод вэхэн ертөнцөгэш иймэл инк амгалан онгин хайхан сэсгүүд ходдол игээд дэлгэрэн байдаг юм гэж тэр хананахста. Хөхүй шууны дуундара найган ганхан байхан ягаахан цэсгийе охонд сингш байхан ногоонэ дэгдэхийе гайхан атагалж өрхөхэн ишигэн дураараа жарган өөдөө болно. Ихэр юм шиг олон хөөрхөн ишигтэй. Гэнт олон хөөрхөн ишигтэй яман хүрэгтэй аюул тохиолдов. Наадж ябан ишигнэ нэгт таяран харахад хаан хашив эмшигтэй харал амитэн хурдаар хурж ирээд наанахны бүлшир ябан ижидэн яхалдаад арзагар мухай аран шүдөр ижин утасаган хүзүүн хэн ширээд явшуу. Сайхан хүзүүн шигтэн чирсэл. Хэлж ирдэггүй дайрч Гэнтийн аюул гэшмнэ эмэл да. Яш хүлээгөө байхдаш гэнтл ирхэ. Ижингэ бүлэхэн хүмбэя оожвайхан энэ амитхан гэнтл унширж ертөнцөдөлхэ яах аргуй хатуй мэдхватэй болоо. Ижил хөргөө аюулха аврахая яран гыжирхэн манлэ тэхш энд явхыпта. Унчир ишигэн ээгж бодна. Хөөрхөн олон ишигдүүд хөхөт нааданал хөхөгүй болгон биишнил хөдөөгөө ширтээд зогсоном. Ойлхдымш бусаад ирхэгүй байна. Уулар бүдэрхэдэмш олдохгүй байна. Ухаагаар багахан биишня умтж байхада ханнавшам ягээд ойлна. Харат их хажуудан дүтлөөд ишиха зовлон гэшие ойлж бардаггүй юм. Ухаате хатуу тэсвэртэй хүн гэш зовлонгийн давж шатдаг юм. Ши удонгүй том болохш. Ухаан хэрэглэн
Зориг зурхышанга орто итигилтебе. Бешамайы орго холдоол хогып, ырттым захып. Өнчин шиг хөгшин хар Уншын ишігін наты харыты хэн хорғалыйы аңғырылтайғар шағынат, хорғолейін қаржы отын шуғы негі мүтхіде, босы дышығыды арғығы елғырттығы болады байва. Удырғы удырты, уншын саған ишігін, орғын хулын шаңғыржы, бұйын хусыжы, шадыл тыңқы екіті, хубылғын оқаты, хэхін саған яман болышыва. Харытығы ехыл байырты. Залу саған ямайы ондыр хапсығын олар. Бірхішелті ғазырар тахолжым, зұрхы зарығы ен нымайжы, орынғы бұхы мүтхі үрдімді заң орғына. Аппал самба зүрх зориг нь нэмэгдүүлэх дасгал хийлгэсээр байлаа. Харытығы өргенгі сесік нұға шымыте ғазырты бүлжіжі садат, тоңғылы бұқты ғолы үргіді амыржы вәхейін харат ханына. Өрік маны тайыбын жарғылты, ямыр шайықнар амедіржі өңге шыпта, едім не мұны ғазырды қия болу. Жаргалтай ямар сайхан байна вэ? Эднэр маань одоо галзахгүй. Харим би хошыр жуэніп, үдінде халты хыжы волхуй. Өндөр их цадан халилын ороод Ондыр хапсығайн орайды, ғансара зоқсығын көкшін қаратекіді саған яман ярын күржгерва. та яагаад ганцаархан юм? Та яғат ғансарайынды ерхі болуыд. Шеймуну ямар шиюму айлығы болош, юртым сүгешіді бұхый аметатты, әні дүлхейді ерттік негудыр, босыдық негудыр байдық ем. Әні оның бодыты жамы яғыша. Хэн чиний тойрох. Мені сычыл амырхын, урығыне мұны хизеш ханыш ятқыбыт. Би шамар омғырхын байныве. Эна тайарот вехна харата, ямар хэхэн нутг бидүнд заяагдаг ишв. Ямар сайхан нутгийг бидэнд заяагав. Хараад ханшгүй. Хархада хан шугуй баян хан гаятайга. Цагаан ямаа гэнтийн
Саған яман, генте эми юмун болха гыжа хана гыйто екі сашыва. Түрі өрен тұшығысы болғың түхейі абыржы шада гыйто гомдықын ехер гомдына. Хары түхен, гентен ухыл, ганца саған яманды ұшы, бұхы яман ғырықты хондықын қошыдыл бала. Арын әлгілдің, үйіртімсің үре бараң әлжідгері әлжілжі, удыр хон ғуыт хобырихар үргілжілжі, яман ғырық, удудығыр бұре олым болны. Саған яманы жаға ішілхің олаң яман, неге хорхың ішіхнейі хухулдық болуа. Улын хоғын сатхия мүтхуги хоғын хоптығы бақай шаны, ечкі хола бұдырың негіті болығын хаңғайру ербі. Амығылын түнен бөлші жуайын ұрық соғы саған яманы хоныр хірігіктің, ханым жытайдың, құрсы харадың ғайқы қар бұды. Түрі гінті арятны худра бержі, аюл айырханык жы ұрықты түрі зорымы дұлуа. Түріне ота арятны аңғырыл ор теше хандолуа. Чон-чондо хайртай ээжийнх нь амь насыг бүрлэгсэн замлт дайсан байлаа. Ховдог чон бэлэн хоолыг нь зугтаалгасан Залу яманы шаныя адагылын кархады, хайрты ихин амин ахиин тағылын дайыснин вайжы, отол ухого апхымдагжы ор доторо түршейді оғы. Ховдог шона былын холы алдығында хорлыжы, саған яманру допталнам. Саған яман шабығыр орыты, аюлты, иксы қадыты ғадырру олын шынығы авашты. Шаны қойын хойн тақығар. Юм болық шап. Юл болды болды. Саған яманда тоғылған аты, ежіл хүрген ярын явына. Шаны саған яман қойыр, қапсығын егел ұндыртты қаруа.
Былың хол одал ичхи бұғжы батығын қора басылың қай олын шанын дайлын допталқыдың яман хажу теше хүржі хамқа шана даша онышыва. Яман хүрге ярын ерхіді арыятни дарғын саған яман қансара зоқсы жывайба. Ойын ойды, хызедіш босы таметітті хоры хейгу яман хүрік, яғыты дәсіна дарыжы, удығын ханғай нютықта инкі амғылың мұны хона. Байғалы үртім сен шалғылтын отты қатожығын, оншын саған маны ішіғын, оқымай ханамығы, оқаты яман балғына қарулжы, ежіл бүргенгі етігіл хүнділді құртыва. Севір сечілті, сысын оқаты саған яман, ихинге орында ихы болағын олығын ұтыға, ежіл олың хүрігі қайырғылжы, хамғалжы байға бұлай. Яан шэхэн гоя утгатай кино гэж туужаа. Ямар шиг бүрхэ тэрхэн ишигэн яман байвгээс тэр тихэ багшинга хоргохон хоргаалая хадуушаавжа тэрхэн өөрөнгөө ихэн төлөө өөрөнгөө хүргэнго төлөө ийм гоёхон киносарч маанартай гэж харуулж баярлуулхандтнэ ойруулхандтнэ ихэл Божоо үнэн зэрхэн баярыг хөргөнөд. Тиймээр та нартаа анехан өөрөнгөө нютгаа хайхан зуны өнгөрлөг байхад тандаа баг зэрэгхэн бэлэг барчих юм нэ. Ямар хайхан сэсгүүд яшив. Түдүг бавата нэрэл шигишүн байнад намаа юм сэсэгтэ дөртэйж хан хамд бүгэшвт. Өгөөч ийм хайхан гоё кино маанартаа сарж энэ өшгүүд Ижиавот нэгээс шитгэнэ харуулж байхдад энэ сэсгээс үнтэй синтэй бэлгүүдээ бараа гэж ханахад чэт нөшөө газамна зум байна хаимда чи өшөө мөшөх хайтад ийм сэсэг бэлэг бар юм да. Баярлаа түдүг. Өшөөтгөр компет сахар бэлэг бар хаад кидазэ. Чимээ Энэ кинотоха бихлэдэг хобби. Авторноттоха инкидбэг ихэдэ энэ Монголы үндэсний телевизийн редактор, директор програм гэд нэртэй нацагдор гэд нэртэй уран зохиолч хүн буюу тэрхэн энэ тоожи бишин хүмнэ нацагдор жуулна. Тэгдэн ган зориг гэд нэртэй оператор байха, баатар гэд нэртэй найруулагч байха. Тэгдэн хажуугаар нь өшөөш олон зон энэ кино бүтээхийн хоо тоолхон зон олон лвэн тэдэмнэ хол Монголы телевизэнд хөдөлдөг зон гаша. За тэдэн их баярыг хүргэе. Тэгээд энэхэн энэ гоё киномны ганцхан маанатта харгугдаа тэгээд байдаг юм гала ондоо тэш олон зон хархан юм гэж. Харуулап да инэмнэ Монголдо бахал ихэл олон хүүгэд хол болтох хархан байх Монголдо тэгдэ нёдан да 2000 онда улус хоорондын хүүгэдэ кинондэ фестивальд энэ киномны ошиж Москва хотто гран-при хүртэн байна. Оо ямар их шагналд хүртэн кино Бүжи хараугаш үйдэ. Энэ үндэсний телевизийн хүн зонда ажуулшигтэн, даргануудтан, операторнуудтан, найруулагчдын хүүгдээр редакцияда манай харагшдээ зүгөө, өрөнгөө зүгөө, танай зүгөө гэдэл болтондан хайныг хөргөйдэ. Олтой. Зэшгүүт телевизор харагшд болтодаа. Дашин болдтора. Баяртай.